phela ngahamba ngaphe kolwandle ngafike ngambiza uNkulunkulu ngathi inkosi kuhle nithi kuhlupheka uma ngingakafika emhlabeni ahlupheke sengifikile emhlabeni ngingakawaboni ngingakavula amehlo aphinda ahlupheke ngimbuka ngathi inkosi ngicela usalisuwenzela uma phumelelisa mina ngabuyela ekhaya ngafike ngavula incwadi zami ngafunda yabuya imphumela ngathi 78 ku theory ngathi 80 ku practical njengoba uPeter sanibonana bafethu igama lami ke ngokwazi mabansele ngiphophasa ekhaya wasemnami bafethu namhlanje ngiphethe iKuzimalanga ngiphethe umfoka Mzimela owengaza kwethu uyabona makukhulunywa ngento ukuthi ihamba ikhule kuze kugcine ehamba izihanjele abantu abahlonipheke ngalo luhlobo abantu abahlonipha umhlaba futhi abantu ababazisayo abantu abaphila nabantu abantu abaphilela abantu abahlezi bekhuthaza abantu ukuyiphatha kahle abantu abahlezi bekhuthaza inhlonipho ebantwini letsizwe engiyiphethe namhlanje owengaza kwethu insizwa lena engiyazela kakhulu inhlonipho insizwa lena engiyazi kude le kodwa ngendlela esixhumana ngakhona ubungazifunga masiqala ukuxhumana lensizwa bengitshela ungazifunga ukuthi bese sinesikhathi sixhumana ifana nomfowethu kumina ngoba ikhonza kakhulu wonke usokhe isisakansele yasithanda ithanda uqiniso ngangibuza ukuthi uqiniso uhlangana kanjani lensizwa ngithi kodwa ngiyafisa namxhumana lensizwa elungeka ngakho nginjwayele ukuphinde futhi ngihambe naye umfoka Xulu kodwa lensizwa le angeke ngiyichaze ngane wethu asikumukele kuleli hlelo lwethu namhlanje. Very good morning. Sanibonani. Angibingelele nje kanjalo mfokansele ngibonge kakhulu ithuba ngibingelele uXabashe ngapha ngibonge ithuba uZakeu lo lozalwa uZakias shuthi thole uZakeu nje kanjalo ngonyaka 2021 iderivation basho njalo lisuselwa kuZakias ubelona gama ke nami lokuzalwa uThemkosi kaMzimela zalwa ngoMasibiya mina Nkosi yami bathi ke insizwa mengidlala zithi ingcophele zikakhiye kaMasotobe kuhle betsizwa namanje besayididi intombi ushaywe njana ebizwa ngegovu ngakubo ngeke ngisayiqeda bakwethu inkosi kayiqedwa shuthi ke ngiyithole nami sengaziwa kanje through on TikTok ngadu manje ngokubingelela kwami okunique very good morning that was in 2021 kwavela kanjalo good morning ngathola senginelungelo mina emhlabeni wonke ejikelele ukuthi ngingabingelela ekseni emini ntambama ebusuku Very good morning. Very good morning. Ukuthi abantu abaningi abangakwazi ukubeka izinto esikalini izinto zikaNkulunkulu izinto engakholakala ukuthi uNkulunkulu uqhamba into engeke uqhamba into ibe khona entweni engekho akekho umuntu emhlabeni wonke ejikelele obingelela njengami ekseni emintambama nobusuku athi very good morning kube mnandi nje kube right ngazi umuntu okuquestion nawo kwento lokho lesikhathi sithini manje uma nami ngasibheka isikhathi ayisonakele before ku very good morning ayinjaba kodwa into evele ekhaya izulwini thina siyayiqonda abantu abaphathiswa bemfihlakala ingakho ngitheme ngiqhubeka ngikhula ku TikTok ngimotivate abantu ngibavezele izambulo zempilo ngempilo bathola besizakala abantu abaningi ngicathi mhlambe nawe ubambe lapho nalapho uthi hayi izinto eziphuma kulensizwa khona ushintshe ezilwenza empilweni yomuntu. Yebo. Ungathuki ingane yakwethu umfoka Xulu lo Xabashe lobuso ushilo CS host naye noma uyi co-host yami njobu lapha phakathi kwethu cha kuyona interview masuke sihlangene ke kulolu hlelo lolu as interview angeke usizo sesibuza nathi manje sibuza into eyithulile ukuthi usebenza wenzani uqaleni nokuyibona ukuthi uyakwazi ukumotivate cha asikho lapha kodwa before ngikutshela ukuthi sikuphi angidedele uXabashe selokho bitozo uyathanda ukuyichaza uXulu. siyakhuleka bafowethu siyabonga kakhulu nje ukuthola insizwa yakithi la awusengijabule nokuthi kanti siqhamuka amaphumulo buka sidukelene nje khona la ukuthi intabana nje encane encane nje kodwa sabandawo ngicela siyabonga kakhulu mfowethu ukuthi sibe ndaweni namhlanje siphinde sibingelele emakhaya sinethemba lokuthi bafowethu njengoba siphinde sahlangana konke esokukhuluma kuzoyithola indawo ongayitholanga nesithethelele inhlangothi zabantu zihlukene njengoba sihlale sisho ukhona umuntu ozothi lokho angakuzwa kahle kube khona okubalaphayo bese ukuthi lokho wena ukusuka ukulapho kube khona mhlambe futhi ongabathinti kahle siyafisa nje nisiphe indlebe bese futhi nisamukela nisibekezelele empeleni ngoba singabantu nathi siphila emhlabeni bafuthu ngeke singahlabeki siyabonga nje kakhulu ngosomntwana kwaXulu mina igama phansi emakhabeleni eTranscorp insizwe zayibonga cha ngeke ngisho nami phela ngisendimela masikanda ukuthi ngumfoka Mthungu wembenge encane enkulu sazibekela nisha somntu omfule singayisomzo ochithwayo ubaba kongizalayo lo kanti mina ngumuntu oneqhaza usomntwana
Usuka nazo. Ukabi. Bafethu njengoba sekushilo lapha mfokamsizwe ukuthi mfethu akuyona interview le. Inhloso futhi sikulande ingenxa zokuthi sinokuba nezinkulumo ezingama opinions okuyimibono. Imibono yethu sinokukholela ukuthi mhlawumbe iyiqiniso. Lensizwa le iwumngani wami kodwa ke umfowethu kakhulu model umngani ngoba le umngani ngasiyisebenzi vele. Ngiyithanda ubuhlakani bayo. Ngiyaphila ke nabantu abahlakaniphile ngoba ngiyantshontsha. Ngumuntu okwazi ukuntshontsha imiqondo yabantu. Angifuni ukuqamba amanga lokho ngifica ngikhuluma ngipheleze ngazuthi ukuhlakanipha kwami lokho cha uNkulunkulu wakwazi ukungipha ukulalela ngiphinde futhi okuphila ngikwazi ukuthatha. Ngiyaphinda futhi ngikubuze sengibona ukuthi hayi umzimela la engazuthi uyaphuma esandleni lokho engangizwile emakhehleni ayakhona lokho. So siphile nje ngaleyo ndlela leyo. Inhloso kusuke ngakhona ukuthi sifuna ukuphikisana kuze kube ukuthi mhlambe khona right no wrong ukuthina kodwa suke sizama ukulapha umuntu osuke esekhaya osuke silalele ngoba kwesinye isikhathi iqiniso lakho likuyenze ukuthi limlapho umunye umuntu nelami limlapho umunye umuntu. Sithi masikhuluma ufica ukuthi inkulumo yethu ibalansile iyaficakala ukuthi khona abantu ngempela abakholelwa entweni ethile. Ngoba vele nje basiphila lapha emhlabeni ngakho kukhona into emnyama kukhona into emhlophe. Kukhona iChiefs, kukhona iPirates, kukhona umfana, kukhona intombazana, kukhona ublue, kukhona upink, kukhona amaqembu epolitiki, kukhona FP, kukhona ANC. Ngenxa zokuthi singabantu sinokholelwa entweni ezingafani. Kanjalo naseqinisweni ke kuneqiniso lakho kube neqiniso lakho. Kodwa ekugcineni kuleli qiniso lakho khona abakholelwa khona futhi abazosizakala khona. And masikhuluma ngabe ukuthi mhlambe usuza umfokaxulu ngoba ethi yena umkakhe akabhekana naye emehlweni masufuna ukufavor leyo nto uxulu bebheda uyindoda ebhedayo isikhathi esiningi nje unenkolelo eziningi eziphumile esandleni. So ngikusondezile lapha ngokuba ngiyakholelwa ekutheni kukhona ongathuka upha abantu. Kuzobe imibuzo mhlawumbe ngizobe ngiyibuza ngizofisa ucacisele khona ucacisele khona kakhulu abantu. Kuzoba futhi ezinye izinkulumo ongafisa nakudlulisa abantu bashilo ukuthi akuyona interview le. Njengoba siqala le nkulumo le sophinda futhi sikuvakashele eThekwini siyothola indawo siphinde sihlale phansi kanje kosofa siphinde sixoxe ngoba abantu akumele bencisheke ukuphila obapha khona. Asiqale la Mzimela. Ngokwenkolo njengoba ngishitha kuyona interview kodwa umbuzo lokulungile. Yes. Ngokwenkolo uyinsizwa ekuphi ungapha esintwini esihlanganise namadlozi saphinde sahlanganise noNkulunkulu noma uNkulunkulu nje awumshebi nalutho awusebenzisa umuthi awunadlozi ungapha nje ngoba njengoba ngishilo ukuthi uneChiefs nePirate ukuphi lapha ngoba noma ngikhuluma ngiyakuza ukuthi inkosi uyayithanda ukuthi ikubusise bamfukansela inkosi ikubusise awungane yakwethu ngiyakuza ukuthi indoda ekholwayo ukukholwa kwakho ukuphi mfukansele nawe mfukaqabasha itopic enkulu kakhulu kodwa ngizozama nje sifile bebishane sibheke senqobo kubili. Nje ngisho nje ngizala leyo maphumulo ngila eThekwini ngiseThekwini ngephalish lezingane kodwa ke ngayithola sengiquba lapha emaqadini sengithola isite ngiqalisa ukwakha umuzi kaBaba ngakaqedi. Maxwa la ngenkolo maqondana nami njoba ngikushwe ubaba nomama ngihlonipha ubaba nomama neindlela abangikhulisa ngayo. Kwenzekile endleleni yami ngahlangana nabantu abashumala ivangeli lithi masiphelele enkolweni yobuKristu sikhohlwe amasiko. Ngase ngiba umuntu futhi obenenhlanhla yokuya esikoleni ngafike ngenza isemester eculture. Ngase ngohlanganisa konke lokhu ngahlanganisa indlela ubaba ngikhulise ngayo nomama nendlela engificane nayo endleleni mina. Ngase ngibheka nendlela nengicoshe esikoleni ngoba kuyenzeka ukuthola ukuthi isikole asikho kumuntu kukhona indlela afundiswe ngayo kuphela ekhaya. Ngaba umuntu obenenhlanhla kamama obe sonta noma ekhonza eyesontweni. Noma ngabe isiphi isinqumo mina ngisithathayo sengine background okusho ukuthi la enkolweni ngiyahlonipha kakhulu indlela engikhuliswe ngayo. Ubaba bewubaba wamasiko nomama eyisayoni bethandaza benza yonke into eyenziwayo begcina amasiko beshisa impepho. Namhlanje impepho ngiyahlonipha ngiyamhlonipha kakhulu umama noesele ubaba esadlula. Mengabe ethi khona afuna ukwenza siyabonisana ngimnikeze enze kodwa mina angakabi umuntu oshisa impepho. Angeke ngiqinise ngekusasa ngoba ngithi ngingumuntu onenhlonipho yemvelaphi yakhe. Angeke ngikwazi ukuthi ngithi njoba ngingayishisa impepho njengamanje ngoba at some point ngimukelile ivangeli
ngaphelela ngaba nje umuntu ongathinti lutho ngizosho mhlawumbe mina ngibheke ku20 angikuyobheka kubathandazi angikuyobheka umuntu oyinyanga noma isangoma ngiyobuza ukuthi what is wrong empilweni yami understand ngenkathi ngibukela ivangeli ngakholelwa kumina nokuthi mengithandaza kwenkosi uJesu engitshelwe ngayo umama izinto izokwenzeka ngizothi senzekile ngoba ngila nje umfakazi obunye bobufakazi lo kodwa angikwazi ukudelela umuntu okholelwayo emadlozini even umama wami ongizalayo uma esashisa impepho kufanele ngimphathele impepho eThekwini methi ngiphathele impepho yamawele ngiyithathe phathi into ethile ngimnikeze ngoba yena ongikhulisile ngayo le mina sengithathe sami isinqumo and isinqumo sami singibenefitisile mina and I have a reason ukuthi ngiqhubeke ngibalance kusona mhlawumbe futhi sengakhulisa nezingane zami ukuthi bantu abami asithi isidingo esikhulu sokuya kumuntu ongithandaza mina baba wenu ngakwazi ukuthi ngithi khathize ekuthenini ngiye kubathandaza ngoba abesikhathi samanje abasakhuluma iqiniso ngesikhathi sakudala babekade bekwazi ukubakusize kanje so ngingakubeka esithomeni ukuthi ngiumuntu onjalo oyihloniphayo into yamasiko and all that madlozi yebo yes yakuhlonipha nje kanjalo anginalo iqiniso ngekusasa lami mhlawumbe mhla kuthi uNkulunkulu umama uyamsusa kimi ngoba umama osenza yonke into nabafowethu ngoba imizi kaBaba siyayakhile sahlukana so nje ngikhona kulomuzi kaBaba mina engiwakhaya umama osaphethe presidents so mhlawumbe bekuthi uyadlula emhlabeni sekufana mina nje impepho mhlawumbe ngoke ngiqale ngicela bona abafowethu bangiqhubekele apha until mhlawumbe kuthiwa ke ake awusakwazi ukudlula la ishiseke manje mhlawumbe ngoba vele ngiyazi yobe ingeyintsha kimi ukuthi ngathatha isinqumo sokumukela ivangeli ngiphelele so wamukela wena umukela ngedwa ngisho ukuthi ivangeli wavela wamukela wena ngaphuma nje ngedwa bekhona kodwa ngangabazona ngabathanda ngaphinde ngahlala nabo behlatshiwe nje futhi ngiyadla nje ayikhinkini so itopic enkulu that's why ngikutshela ngoba omunye umuntu uzothi udla kanjani na ngingakhothela ngisho eBhayibhelini la uPaul khona ethi mufika kuhlatshiwe udliwa wofike udle noma ngeke ngibe specific ngombhalo ukuthi ephinda kodwa ukhona umbhalo nje usho njalo mufika kudliwa ungabuza ukuthi ubenenzele ini ubani wena ngithi uyakholwa kakhulu babelele ekholweni kwakho so nje ngisho angikwazi nokudelela into yasekhaya futhi engiyazi ukuthi ngikhule vele enzele mina empilweni yami akukho kulimalayo ukuthi ngidle esithebeni obekuhlatshiwe kwashiswa impepho kodwa umuntu othi medle esithebeni la kade kushiswa impepho khona agule fanele angadli leso sithebe ngoba umbhalo olapha eRomans 12 uthi makangadli uma kumgulisa umuntu ophuzayo ukuthi akumgulisi lokho aphuzayo makaphuze ngoba odlayo nophuzayo uphuzela inkosi nophilayo uphilela inkosi so awukwazi ukuthi wena apply indlela ophila ngayo komunye umuntu angabe yamgulisa yini uma ukuthi ayimgulisa mudedele yavele yacaca bekungayona inhloso ukuthi sikhulume ngenkolo kodwa isizathu ukuthi ngibuze ngicathi ukuthi unawo ubufakazi ojulile ukuthi akekho umuntu engimaziyo oqondene nawe noma engimaze mhlawumbe engathi uyasiconnectisa mina nawe bengizwa ngiyanaka bengizwa ngokukhuluma noma ngithumela ama voice note benginaka mani izwi ukuthi liyahlonipha lelizwi bengizwa futhi ukuthi kunenkosi uJesu eningi phakathi and konke okwenzakala noma bekuncane kanjani exulu bengiqala mina ukubona umuntu obonga kangaka yazi umfoka Mzimela mfowethu ubonga ngazi ukuthi uyabhuqa mangase kuthiwa bonke abakholwayo noma abantu bonke abakholwayo benza njengale ndoda ngicabanga ukuthi mhlambe umhlaba ngabe indawo engcono kakhulu angikusho lokho ngoba ukhona ngane yakho lokho ngikusho ngenxa zokuthi abantu abakholwayo ufica ukuthi ngoba sonke siyakholwa iqiniso angingasho ukuthi abakholwayo asike sithi laba bakaKristu angibeke nje ngithi laba bakaKristu uma bonke ngempela makuthiwa mofuna ukubona umuntu kaKristu umbona kanjani ungamthatha nje umbeke kuZakewu uthi nje ufoka Mzimela akabe isibonelo somuntu okholwayo uyabonga lo muntu uyazi ukuthi ekukhulumeni kwethu okuncane ama voice note wonke noma sikhuluma over the phone uyabonga noma esela e-airport ezanganeno ubebonga mangena la studio wangikhawula wabonga silungi ngithinto oqala ngimcela mfowethu ngingafisa ukuthi ufike wabonga mangicela inamba yakhe wabonga yonke into ineyibonga mfethu hayi ukuthi ubonga futhi uyabhuqa mfethu ubonga ngokusuka ngaphakathi enhliziyweni so kwase kunginakisa ukuthi hayi manje lensizwa lo inakho lokukholwa na uNkulunkulu Yesu iyamphila uNkulunkulu kodwa manje ngenxa zokufuthi uma usumbona esephakathi kwabantu umbona uyabhilonga uyabona ungamfica ezangomeni umfica esebhilonga
uthi umfo kaMzimela nange sebelong umfica abantu bekhuluma ilanguage ethini Qobe inyama engeke ayincele zakhe yebo umfica sikhuluma so ngikunake masesikhuluma mina naye ukuthi ngayazi ukuthi ayilethi uzuyakholwa ngokwazi abanye abantu abakholwayo kunobaba nje wakasithole again wakasithole ubaba uMkhize lepholela enkandla weGanoma Sithole ngisho ababenganabo abantwana mangingaphosisi kodwa umphakathi wonke kwakuyizingane zabo kwakusasibabiza ngamagospel kwakwama gospel ake lawo ngempela oqala ukugcina engangwazi angifundisa ukubona ukuthi umuntu okholwayo ubuka kanjani uzwakala kanjani owesibili ke lo ngibona namhlanje ukumzimela mfoka Xolo nangu umzimela useyihlakazile indaba kukhona nombuzo ofisa ukubuza ngoba ngendlela ayibeka ngakhona uyibeke angabe ayixoxisa into yakho kukhona mhlawumbe ufuna ukucaciseleka ngento akayivezile in terms of ukukhona mfowethu ake nami ngiqale ngokubonga mhlambe nje kuqala ngoba ngeke siqamba amanga yabona cishe ezinkulumeni sesesayikhuluma sihlala mfowethu singabantu ekufanele sifundise ngaso futhi soke sikholelwe ukuthi ulwazi sinalo luningi kakhulu ekuthenini singaligcina kuthini kodwa nje ukukhuluma iqiniso elimsula angiyona indoda mina enovalo sidalo kodwa le nkulumo yangethusa ifuni ngiyaqala ukuzizwa kanje yabo so ngingathi umfo wakithi uyibrackethe kakhulu wayenza kwavuleka ama spaces amancane engingakwazi ukungena kuona kodwa akeke kungaba nje ama question ambalwa ngoba awukwazi ukudla utshani uphinde udle ukudla kufanele mawumuntu sizwe ukuthi uyafundisa noma uyabhidlisa futhi uma ngabe konke ukuphasisa bese sithola ukuthi ke mhlawumbe ke ikuphi osuke ukupromotha kangcono okufanele kube ikusasa labatwana bakho ikuphi okubulalayo ongafuna ukukhuluma ngakho uright kukhona so nje ngathi leso space kuphela ngafuna ukwazi ngoba igama laNkuluNkulu kwamina ngiyahlonipha kakhulu ngikhule ngalo kodwa nje yami inkolelo bese iphindi baseceleni kancane kuthenini akekho noyedwa umuntu ongamaphambi kwami athi yena wehlukile unamandla ungaphe kwa wonke umuntu ebephila emhlabeni ephila enyameni mhlambe kufanele ngimkhothamele ukudlula wonke umuntu okhona ezweni yabo ngikholelwa nje mina kwalona igama lethi uNkulunkulu kunendoda noma kunomama nje oyedwa owabona ubukhulu bezinto ezazenzeka empilweni yakhe wayibabaza kwase kuba khona ubukhulu noma uNkulunkulu empilweni yakhe kodwa ekugcineni kwakonke ukhona umuntu omdala wezulu nomhlaba efanele simkhothamele ngoba uyena yedwa nokuhlakana ekuphileni kwethu nasekukhuleni kwethu so ke lento ihamba ke bese ijula kakhulu yabona umfo kaMzimela ngiyamuzwa mfowethu ujule kakhulu utheme ikhuluma lento yayisicacisa nje ukuthi ngempela iyaphila ngaphakathi kuyena engabe ngempela udlala ngaye mangathiwa ufuna ukumgxeka kodwa nje nginombuzo ukuthi ke mfowethu ukukhula kwesihlahla kubalanswe izimpande kakhulu ukuze siqhakaze kahle ikhaya njoba likukhulisile okusho ukuthi impande zakho uma ngabe ukuhlonipha futhi ukwazi ukuthi kubalekile ukuthi walethwa abazali ukuqala nje kokwazi igama emhlabeni ibona abakufundisayo ngokukhuluma ababekwenza ukukhona mhlawumbe angabe kuyisifiso sakho ni ukuthi ngelinye ilanga einkulumweni oyikhuluma kakhulu kubantwana bakho kube lezi okholele kuzona nesomdala lezi wayifundiswa abazali sishabalale ngoba kuyezwakala ukuthi uyayihlonipha inkolelo yasekhaya futhi awuphazamisani nayo kodwa kubukeka unganasifiso sokuthi uyithwale ifike lezizokolo kodwa yakukhulisa futhi uyakholela ukuthi wakhuliswa into right lokho kutholile okusha futhi ngiyeza ukuthi uyabona kuwenzile umehluko empilweni kodwa usuthi umehluko ke yini ofuna ukuyipromotha kakhulu between lempilo oyithola usukhulile ongayitholanga kubazali naleya owakhuliswa ngayenza wabe indoda ngoba mina ngikholelwa ukuthi lobudodo oyibona nalenhlonipho unsele ubeshumayeza mfowethu ivangeli lakhe izolo lento ayisho namhlanje athi uyisho manje kwimaki ungitshele ngawe nami ngazi ngaba nesithombe esisha esidlula lo very good morning engakuhloniphela wona mina okubeka phambi kwabantu sakwazi esho ukuthi mfowethu lensizwe uyahlonipha okulokuhlonipha sengiyabona kwakhe isense ngempela ukona umusufikile mfowethu ngicabanga ukuthi ubhuti kuthina kodwa nje uzehlisile uyakwazi nje ukuthi wenze wonke umuntu afile sengathi mhlambe emdala empilweni so ngiyafisa ukwazi ukuthi lithini iqhaza ofuna ukulibamba kulokudoda babazali nalempilo eyitholile bana wethu ngiyabonga kakhulu umbuzo wethu umbuzo wami ngizoyiphendulela mina mhlambe ngiphinde ngimsize nomunye umuntu ngineqiniso lokuthi siyazi sonke ukuthi
kunento ekuthiwa umkhuba nosiko. Yeah. Angeke ngize ngiliyeke usiko. Kodwa imkhuba engitheme ngiyibuka ngayibona ngimkhuba engazange izi contribute noma ilekelele ekuthenini ngiye phambili. Angeke ngikwazi ukuqhubeka nayo. Mhlambe ke ngizokuxoxela nje. Lokho angikwenza ngaketho. Into enza ngihloniphe kakhulu izinto zamasiko. Ake ngilinganise nje kade kukhona umkhulu loyechaza ngelokhu zami. Ngithe ngikwa first year ngangaboni lutho ebhodini. Kwakuvele nje ngaboni lutho othisha bebeshaya mina. Lento yaqondana ngenkathi ubaba kuphuma imali zempesheni. Wavela wathenga izimbuzi wasenzela into ekuthiwa amagobongo sonke izingane zakhe. Wathi eqeda ukuyenza le nto baba yenza unyaka awuseseqaleni. NgoJune ngaphasa ngonumber 7 ku top 10. NgoDisemba ngaphasa ngonumber 3. Leyo nto ngingama ngimtshela umuntu ukuthi ezinye izinto ekuthiwa zilusiko ziyenziwa. Mekuthiwa yenza, woyenza ngoba nginokufakaza kwakumnyama ngangaboni lutho. And kube ubaba kazange ayenze le nto ekuthiwa amagobongo kwakuphehlelwa la ekhanda, kuphehlelwa ekhanda. Ngithatha ivangeli ngasindiswa nginjalo, kodwa ngeke ngize ngibulahle lo buyakufakaza ngoba ngabona ukuthi kwathi kuqeda nje kwenziwa lento sifaka iphandla nanana kwakhanya kimi ngahlakanipha unomphela kuze kube manje. Imkhuba engiqhelelene nayo eyokuthi nginciphisa ukholo lwami kuNkulunkulu ezintweni efanele ngiyibone bekufanele ngiyibone ngizenze ngize ngisithole sengiya kubantu ngiyofuna njengoba ngikutshela ukuthi iminyaka ibheke ku20 angiyi kumuntu obonayo ngithi kunezinto engayiboni kahle. Uma sengizwe ukuthi kuyasinda ke manje ngaphezulu kwami ngivele ngilinde ngithandaze nginciphise ngasekudleni ngifast ngilinde ngithandaze ivele ianswer ngendlela ezovela ngayo. Umjoyile umfowethu wayesehlupheke kakhulu ehambe ekhishwa izilwane. And wakhishwa yimina nakulezo izilwane lezo ngoba ngamtshela kamlo ake ulinde uthandaze uhlukumeze inyama ukuze unonise umoya ngoba kunemfihlo lana ekholweni siyayisontweni nani mengabe usuhlaselekile ngathi kena lambisa inyama ukuze unothise umphefumulo nangempela wangilalela yabuya ingqondo naye sebuya ngisho ekuthwaseni ethu yodliko bonke wafika wathi wathwasa washiya saresign. And into angilekelela kakhulu mina mhla ubaba esezodlula emhlabeni wayesenze yonke lemkhuba lena etshela ukuthi enza ukuthi akwenze mhlazane eshisa impepho ediniwe ethi ngiyayeka manje ngikhathela akukho engakwenza. That was the time. So mengikhuluma ngosiko kunemicimbi eyaziwayo njengokuthi mekuthiwa kudlula umuntu obaba uyabuyiswa uyakhunjulwa wenzelwa ihlambo usiko lolo lwakithi kwaZulu engilificile kodwa okungale engakwazi futhi ke lokho ngakusho nomama ngiyamtshela esaphila ukuthi mama yabona nje mina ngazi wena nobaba benzeleni bonke labo basemva kwethu hayi kabi. Yeah. Uma kwenzeka fine ngishisa impepho ngelinye ilanga ngibeniza wena nobaba phela seniyobona ukuthi nenzana kanjani ngalapha. You understand? Angeke ngikwazi ukuthi ngibize abantu engababona nina benibabiza ngoba nababona angisho kabi. Mekwenzeka mina ngishisa impepho ngiyobe ngibiza wena baba nomama. Sekusho ukuthi izinto ezilusiko yilezi ukuthi okay thina sikhule zikhona angikwazi ukuyilahla lezo zinto ngisawuqhubeka ngizenze. Uhlakaniphile mzimela manancane uma uzivela angifuni ukuvumela kakhulu kodwa manje ngiyakuvumela lalela mfethu. Ubhlungu lento ekhuluma ngoba masingabantu sikhuluma izinto ezifanayo kodwa futhi zingafani. Sivumelana ngento ezifanayo futhi kodwa manje hey yazi singabantu siyavumelana ngokwemoya kodwa ngazenzo zethu singavumelana ngokukhuluma. Umqondo womuntu ngiyakholwa ekutheni wonke umuntu ucabanga ukufana. Ifika ihluke mase kumele siyikhiphe into ngomlomo. Indlela esicabanga ngayo inkulu kakhulu and nginesiqiniseko sofuthi ukuthi umdali owasidala sisonke singabantu akekho umuntu wamenza wahlakanipha kancane kunomuntu. Ukuhlakanipha nje wakwenza kalingana wayese angazi wasephambanisa kuphi ukuthi singahambiselani sinabantu ngoba mangilalela inkulumo yakho benginakho ukuthi yangidida ekuqaleni yizo bengizwe njengoba ngisho ukuhlakaniphile
uhlakanipha kwakho uyakwazi ukuyigoqa inkulumo yakho uyithathe ikwembathe ibe la eduze kwakho ungayimbuli ungayenzi awuyipha amandla ukuthi omunye umuntu ayiphikise ngoba ukhuluma ngento eyenza komunye umuntu ukhuluma ngento yakho so uyigoqe lapha ingakho nosomntwana ifika iyagoqa lapha sengezwe impendulo ophendulwa ngayo uxulu uma ekubuza lo mbuzo angimazi ukuthi ubeqondeni kodwa bekukhona la kathi khona befuna ukuthi ngoba phela ubaba noma bakukhulisa la ekhaya ukuthi nokuthi nokuthi akuhlonipha lokho wena usukuyekeleni kodwa manje ngiyathola enkulumeni yakho ukuthi hayi ngiyakuhlonipha futhi ngiyakwazi and ngiyakholelwa kukhona ngokuba kwenzeka ubaba wenza ukuthi kimi kwangisiza kwangisebenzela mina ekukhuleni kwami ngoba phela uhlakaniphile hayi kunjengoba uzalwa lapha emhlabeni wazalwa base bekukhulisa ngomqondo wabona base bekuncishwa wakho umqondo uma umuntu kufanele ukuthi nawe uapply wakho umqondo ngoba masizalwa singabantu singama individuals ngaphandle kwabazali bethu siyithi nje kunenqumo kumele siyithathe eziyosiphilisa ekugcineni inkulumo yami yelana mina ngihlukile kuwe kodwa futhi ngiyafana kuwe emagameni akho mina ngihluke ngokuthi olimeni lwami akukho kuningi ukuthi nginoJesu ile nkulumo sizoswala ngathi ngihlezi ngiphinda ngoba inkulumo vele ngihlezi ngikhuluma ngomlomo wami anginaye uJesu anginaye uShembe ngixolele zonke lezo nkolo Nkosi yami angiqondile ukulo anginaye uLhanyane anginalo JZCC anginalo utho nje right kangangoba nalo leli dlozi engithi nginalo angiphelele kulona ukuthi ngiphelele ukuthi manje sengithi mina ngilo idlozi engilaziyo la sifike siqondane khona idlozi mina engilaziyo umkhulu wami uzalubaba nomkhulu wami uzaluma noma wami nabo bonke abantu engibaziyo ifike ime lapha and nabo angibaphapheli mangithi angibaphapheli angijahi ukuthi ngoba nakho ngithi ngumZulu ngiyazi babe khona futhi ngiyakholelwa kubona ukuthi bangibhekile namhlanje angibaphapheli ukuthi ngibajahe ngazo zonke lezi zinto ezenziwayo ezimkhulu na ukuthandaza kwami angibizi igama lami mangithandaza ngingapho la sifihlukana khona ngisho ukuthi Jesu angisho ukuthi Nkosi uShembe mangithandaza nje ngicela uNkulunkulu ngoba ngikholelwa ukutheni mina kukhona lo wangidala khona umuntu wayi behind ukudalwa kwami yabo so ngisaba ukuthi mangibiza igama likabani noma ngidumisa abani what if ngicindezela lo mdali wami yabona so ngilibize nje igama likaNkulunkulu ngomjalo balo ngithi nje uNkulunkulu noma ngithi mdali wami nane inkondlo zami nibheke sinomdali wami isikhathi esiningi umdali wami ngoba mangithi umdali wami nje ngisuke ngikhuluma ngomuntu lo wangidala why behind indlela yami ngizoyiphila emhlabeni nesiqu sami mase ngiphinde futhi ngingakhohlwa ukuthi baba noma mangithi baba noma angibabizi futhi nabo ngamagama ngoba ngizoma ngithi baba usibani bani kanti ubaba kuyena ngokuphila kwalemhlaba emkhuba angikwazi ukuthi ngithi baba usibani bani ngiyamazi baba siyafana naye futhi angisho ukuthi nina bakonsele ngoba angazi ukuthi lapha komkhulu uma uhlehla alikho nikhehla nesalukwazi abaganga kwaphuma unsele kanti umthembu yabona so mangibiza nje ubaba ngimbiza nje ukuthi ubaba vele ngiyazi ukuthi khona indoda eyahlangana noma ukuze kuzaleke mina angazi mina ngithola yini so yabona so ngingisaba ukulibiza igama likababa yena ngqo ngoba mhlawumbe ukhona phela baba wami ukhona umgadile somewhere mhlawumbe usaphila noma usadlula emhlabeni wadlula kuqala kunalo mina ngijotho wami angigabazi baba wami ngoba ukuba ubaba akusho ukuthi kumele yazi nje lapho nje futhi ngicela nje ukungena ayikabi ngizosho nje igama eli1 elithi lo magama akhuluma nepower ngoba asikhulumeli thina abahleli lezihlalo ingakho kuzofanele ngasonke isikhathi umuntu ozizwa ephunyuka inhliziyo ngasemlonyeni akhumbule ukuthi kunomuntu olambele usizo mawuthi awukwazi ukuthi ungathi baba awuzisho wena kodwa uthi kunomuntu onenkinga obhizi uthi ubiza abantu bakaNtsele nombiza abantu bakaMzimela kanti kuyishwa phambi kwenhlanhla zakhe lezinto ayidingayo yabo so isiyahamba ke manje izothasha lento kaMzimela ukuthi as much as thina nje mfuthu silizonda nje ukholo hayi kabi yabo as much as silizonda ukholo banabantu abaphaphe kakhulu yabo kodwa
indlela olibambe ngayo ibukeka iwusiko ngethi angathi ubungafuna ukuzethemba kunamaphepha amaBhayibheli ofuna ukubambelela kuona ukuze uyibone sengathi ukuwena yabo ngifuna ukuphinda sengiyakhuluma manje bengizani ngizoshika amehlo wadlula mina kakhulu kuleqhubeka yeah mfowethu ngithi into engifuna ukuyigqamisa ukuthi kubukeka sifana ngenkolelo kaHlahla njengoba sihlela okuzobe inhlanhla nomuntu osekhaya kukhona lokho abesuke ekholela kona mhlawumbe angafisa ukuveza mina nje nami ngomunye umuntu ukhuliswa ngokholo ekhaya kakhulu mina umama waqala ukunginika ukholo ngina 5 years wese ngifundisa ukufunda iBhayibheli kodwa ngithe mangikhula ngimdelelanga ngathi sengiyabonga ke ntombi kaHlolo lokho kade ufisa ngibe yikho ngicabanga ukuthi bekuyinhlonipho ukwazi abantu nokuthi mangiphuma ngaphandle ngikwazi ukuthola abafowethu nodadewethu kodwa ngeke ngikwazi ukuphila ngalento because imiqondo yabanye abantu le ngifuna ukukhula mina empilweni iBhayibheli likhonela empilweni ukuthi thina sikwazi ukufunda bese siyafundiseka bese singamiki siphinde sibe nolwazi lwethu nathi esolitshala kuphila abanye abantu yabo so ngaleyo ndlela ngithi mina ngihluke ngani ke mina ngihluke ukuthi uNkulunkulu mina unginika amandla wanele ukuthi ngingafika noma bikuphi la ngifuna ukufika khona uma ngabe kukhona amadoda nezalukwazi mina kufanele kube izona engithemba ukuthi izokunika amandla okusho ukuthi ngiyamdelela uNkulunkulu ngithi akangidalanga ngokwanele yabo hayi ukuthi ngithi mina ngibabukela phansi lento ifana ncamashi nothi mfowethu uma ngafaka isandla lekhukhwini ngithi ngikuphi ifoni akufanele upraise mina ngokuthi ngikuphi ifoni bese ungabusakwazi ukuphila impilo usuyisithixo ke manje usuyisipoki nje sokuthi ngeke ngenze lutho ngaphandle kaXolo bawangiphi ifoni so naseyibusisweni mangaba khona ngabe umfundisi noma indoda ethile ekholwayo kulomhlaba esiphila kona njengoba kwakhona uJesu kukhona bonke labantu abakhona akusho sekufanele thina sithandaze bona labo bantu sengathi bayisimpilo zethu nabo baphiwa amandla uNkulunkulu lo okufanele aphethile asingakhohlwa yithi ngisho ingane oyizalayo mfowethu mawinika amandla ungayinikeli ukuthi ibe isidalwa sakho so ikhanda isiphiwo lokho engikunika kona ukuthi ufunde ukhulu ube indoda noma ukhulu ube intombi kodwa empilweni yakho uyidinga wena ngoba umuntu akana guarantee emhlabeni ungahamba noma binini uma ngabe ingane kungathiwa ifuna ukufunda kuwe mawusungasekho uyofunda because impilo yakhe yaqhubeka usuku nokufanele kube khona into yazi yentsha so ilapho wemfowethu ekuthenini ukholo fanele kube yithi uqobo umuntu ukholwa uwe yebo siyavuma sifuna ukusebenzisa zonke lezi ithixo ngoba mfowethu mawuthi idlozi uthi awulifuni kodwa uthi uJesu uyamfuna noma uShembe uyamfuna uqonda ukuthini mangathiwa akasekho uShembe akasekho uJesu yini ozoyazi wena idlozi leli mangathiwa linjengamanje lishaya itoyito elithi alisi kwena why labantu ungabenzi ukuhlaka nje lempilo ekuthenini njengamadoda masixoxe ngingeza ngizocela kuwena ngithi mfowethu hayi awungilekele singaphila kanjani usho ubudoda bakho hayi mhlambe bungilapha mama ngangilapha busigayide nothi ukuthi sekubona abantu ekufanele thina sazi singaphila ngabo awuthatha ingengizwe umfomzimela uthina inkulumo kakhulu ngiyakuzwa kakhulu mnewethu futhi ngiyahlonipha kuleyo nkulumo yakho nawe Mr Nsele ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu igama lakho elithi mungakuthandaza angazuthi ungathi baba kuphela lokho kusho ukuthi usubokile ukonakala kwezwe nawe kwaphinde lavela igama elithi ukonakala okukhona manje akukusha ukuthi ngenze ukuthi uhambe uyishaya isifuba ngoNsele kanti umzola so kwayikhona lokho ukuthi ulokupraise ungcono vele uthi baba umuthandaza cha ngiyahlonipha kakhulu lokho bengasho nababukeli emakhaya bawuthathe lo line ubalekile kakhulu ngifisa ukubuyela kulensizwa ngirelate kuyami impilo newethu ungakhohlwa njengoba ngila nami ngimele abantu abathile abasibukayo laphana ababuka izinto ngendlela engibuka ngayo nawe futhi ababuka izinto ngendlela obuka kanjalo nomunye ufanele akhethe indlela engcono kuyona lezi ndlela zithina siphila ngazo right kunombhalo othi ungazilahli izikhonkwane zawe ehlomkhulu umbhalo seBhayibhelini iwona umbhalo onginika isizathu esikhulu mina sokuthi inkolo yobuKristu engimukelile through umama nokhulu besifundisa ukuthandaza nayo yonke into angikwazi ukuyilahla njalo angikwazi ukuyilahla why into onobufakazi ngayo awukwazi ukuyilahla ulahla into obonayo ukuthi kakwenzeki lutho ngalento
ngithi ke mina yabona njengoba angusoli mina ngichazelile ukuthi i-foundation yami imiphi nendawo ingakho uzongifica ngiphethe ihawu ngihamba nensizwa ungifice noma bayaphuza kunendaba beya ngibaba utshwala ngiyabuthanda ukuthi baba kuphela so nashukela ngomnandi lokho kuphela ngoba ngikholwa nginje ukube bumnandi utshwala ngabe ngiyaphuza futhi akekho umuntu ongangitshela ngoba nginombhalo osho ukuthi ophuzayo uphuzela inkosi akaphuzela omunye so angikho lapho ngila ekuthenini mne wethu ngithi mina siyokhiphana ngebhamu nomuntu kuleli ivangeli engikulona you know why nginofakazi ake ngikwenze a very easy example mina indlu yeblocks ziyaqala okwakhiwe ekhaya ngami uma ungene eno 60 years endlini yeblocks ephuma kuyodaka wathi mntana uNkulunkulu namhlanje ngiyambona engifake eKenani ngangazi ukuthi ngiyofela ngoke ngibe nento ekuthiwa ikamela right mina mne wethu ziningi kakhulu into engakuhlebela ngazo ngike eziningi kakhulu ukuthi isikhathi asihlela sifuna ukuthi ngikubhekisela ukuthi ivangeli lobuKristu mina ngilimukele kubazali bami ngiyokhisha impela ngombayibhayibheli lo ngoba noma umunye umuntu akathi mina hayi uthi usindisiwe kodwa uhamba wenza izinto zesiZulu nani yabo kumina xabani njengikhuliswe ubaba isiZulu yonke into umsizwa ihawu isiZulu ukhuza izizaka ngakhuzela 10 wezaka manje akhonke nemhlabelelo futhi ngingabizela ngaphandle kokuyifunda phansi right ngifuna ukuthi ngibhekele iprofit yento oyenzayo uma ngabe into oyenzayo nokholelwa kuyona ingena iprofit yeke angijabula namhlanje ngephi ngiseGoli Johannesburg emabonene okuqala empilweni yami kambe ke yazi kunento ebalekile umethwa bonga ibusiso akudingi ukuthi uzobonga esikhulu uNkulunkulu uletha into encane emntwini efuna ukubona ukuthi ingqondo yalo muntu iyasebenza yini bese umuntu ehlulwa ukubonga lokho okuncane bese uThixo mengase ngikunika okukhulu kunalokho uyokwazini ukubonga yingakho I was ever grateful to Mr. Nsele ukuthi hey kade ngangithi ngiyolugibela ibhano ngilila kukhulu kumina and akwenziwanga inyanga yami akwenziwanga umthandazo othile kube amandla kaNkulunkulu through Christ engikholelwa kuyena ukuthi no uyolugibela ibhano nawe angithi ngenxa yokuzobuka ifame yami nokwaziwa kwamanje angiseyena umuntu ongakhipha lawo maqiniso ukuthi mina hawu uzake ubeqala ukugibela ibhano kodwa fanele ngikuveze mne wethu fanele ngoba kusengenza ukuthi ngidluli ngeqigaba ke manje sengizenza ngcono naphambi kaNkulunkulu ila engenzela namhlanje umusa uthi gibela ngizokwenzela mina umusa through kwazi inselo obungamazi omazile futhi ngomusa wami mina wabingelela ngaqambela into engekho engakazi bekhona yaba khona ubingelelile waziwa zakhe ibhano yakwazi ukugibela unguThixo wamaso wakhamaso nangu nsela ungibeza ibhano eGoli ngiyaqala ufika eGoli akubona amandla kaGobela wami la angathi angazange ngiye kophehla ngizange ngize ngigqume ngiphalaze ngani ingakho ngithi ngiyamvimba umntwana wami ukuthi ayofuna izinto kumuntu ekubili wena kukuningi okuzizile ungayanga ngingayanga kumuntu ngikhalile uNkulunkulu wangiyini ngeke ngathi ngifike nomunye umndeni kodwa hayifanele siye kunomthandazo ozofika aqoqa imali ngoba aqoqa imali yahlanganiswa nokuthi afase ochaba ngathi mina Thixo kuwena Nkosi ngibheke kuwe ngikwazi ukwenza izinto engakholelwa kuzona kuwumkhuba lo ngengikwazi umlungu nganguweta ngalelo langa wangipha u50 rand ebuke nje igama lami kuphela bafuthi ngeke kakhulu mina ngikhiphe evangelini lami wabuka igama uZakewe ubuka ngesingisi uZakias wathi how your name is Zacchaeus wadonsa uwallet umeje manje u50 rand ngo2010 ukuthi ungawulinganisa namali wangipha imali engiphela nje ukuthi nguZakias isizathu sokuphiwa kwami leyo mali uThixo wayethi mina Thixo ababe ngibaphakela belele ngoba ekhaya ngishiye kuthiwa kuyogcatshelwa imali sethi uNkulunkulu ame ngikhombise nje ngephepha elibovu ukuthi asikho sokuthi uzuyicabela mina Thixo ngakwenzela yona so ubufakazi enginabo buningi kakhulu uyabona umthele futhi uzoxolisa ngisazi isikhathi ngizongizisa lesizwe ngo2011 mina ngiqede ngo2004 esikoleni yethu ngeze eThekwini ngafika eThekwini ngahlupheka ngihambe ngithutha ama-blocks ngiholo 30 rand ngosuku mhla sengifuna ukuyofunda ngaqoqa imali nguweta ngafunda ngemali yamatip mina ama-restaurant o20 rand no10 rand
ngidla ngomthandazo ngidla ingqoqo zezinkwa ngidla amajuice amixiwe sweet 8 ngibeka each and every cent ngibekele ukuyofunda kwafika isikhathi ukuthi ngithi ngiyacela ehlotsheni ezithile engangizethemba ungicela ngilekelele ngisho ngo2010 ngicelela u2012 ngithi ngicela ningilekelele ngo2012 senginayo ka2011 esikoleni kwaba negative answer ngahamba ngaye esikoleni ngifuna ukuthi ngikhothele ngoba lento ibalekile kakhulu mnewethu ngiye esikoleni ngifike esikoleni pass mark yami yokuqala itest yokuqala yayi 60 something emva kalokho a drop ama test ami a drop unyaka wonke ngangiphasa ngo50 something kuthe ngabe kufika ku October November kwathiwa esikoleni kunento ethu gratuity ibasari umuntu oyoyithola ngonyaka ozayo umuntu oyophasa ngo-A uyangizifuna ukizwa kahle umuntu oyophasa ngo-A ke yini kwathi u75 and above lalela ke mnewethu ukutshela mengifika esontweni kushumayela umfundisi wami ngisonto phakathi kwebandla iZulu Congregational Church ukwakushumayela umfundisi ubaba ngubani owashumayela ukubuthwa kaPeter mhla uJesu ebutha abafundi bokuqala uthi wabafica sebewagoqile amanethi sebewabeke eceleni okuthi base bephelelwe ithemba base bedoba ubusuku bonke bekhathele belahlile ithemba uthi mefika yena uthi no thathana amanethi unokuphose kujuleni kolwane fanele aphike uPeter athi no sisidobile ubusuku bonke ngesikwazi ukwenza lo belakhe lahlonipha lathi ngoba kusho wena master kulungile siwaphosa amanethi ekugcineni ngaleso sikhathi fanele mina ngilwela ibasari ngonyaka ozayo ngidinga u75% and above ukuthi uthole ibasari ngizwe mnewethu unyaka wonke angaze ngithole u70 uthi uPeter sishikashike ubusuku bonke sidoba sitholanga lutho mina ngishikashike unyaka wonke anginazi isihlobo esongifundisa unyaka wesibili sengicelile zaphika kwathi umfundisi phosa amanethi egcineni ngabuyele ekhaya ngafike ngafasta kwaqhamuka umngane wami weNdiya wathi thatha incwadi uyifunde njengo newspaper zaye ma testing fanele ngiphase ku practical ngiphase ku theoretical ku theory yabuya imphumela ngahamba ngaphe kolwandle ngafike ngambiza uNkulunkulu ngathi inkosi kuhle nihlupheke uma ngingakafika emhlabeni ahlupheke sengifikile emhlabeni ngingakawaboni ngingakavula amehlo aphinda ahlupheke ngimbuka ngathi inkosi ngicela usaliswenzela uma phumelelisa mina ngabuyela ekhaya ngafike ngavula incwadi zami ngafunda yabuya imphumela ngathi 78 ku theory ngathi 80 ku practical njengoba uPeter abuya nawo kwaqhabuka amanethi abizwa amagama kwathiwa abaqualify for ibasari nelikamzimela lavela ngafunda kanjalo nomphele empilweni yami namhlanje nje kuba ngiu-specialist nurse. I'm not just a general nurse. I'm specializing in the emergency. I'm in the trauma and emergency department. So amandla kaNkulunkulu ngeke ngize ngimfihlele umunye umuntu ukuthi from nothing uNkulunkulu ungenzelile. So lelo vangeli ngilithathe kumama nokhulu nobaba ubaba eshisa impepho ekholela kakhulu empephe engamnqabeli kodwa uma uthi ayisontweni. So angikwazi ukulahla manje. Namanje uNkulunkulu esangenze bengakwazi mina futhi through social media through amandla kaNkulunkulu nangu ngitsele mina ngiqala ukumazi mina ngo2016 17 ngibabuka lapha ku YouTube emsebenzini ingakho hleze emdala kunami you understand so kodwa ngoNkulunkulu bafowethu so angeke ngikukhuthaze mina ukuthi ngufide ngoJesu wena okunabo ubufakazi ngeke ngufide wena ngoJesu mungenabo ubufakazi ngaphandle uma ucela ukuthi inkosi ngicela uyibonakalise kumina ngingakutshela ukuthi khuleka lo mkhuleka uzozibonakalisa. So umuntu akabambelele evangelini leli elihambisana naye angamkhiphi futhi omunye evangelini la ngoba siphethe ubufakazi ungafani inzimela siyaqala ukuthi babalandeli sinkolo sivama ukuthi sifake umuntu uphakathi endawo sisimhlanganyela lalela mzimela hayi ukuthi silalele bese sithule ingoba ingane yakwethu singabuzwa futhi ngoba sakuthola ukuphila inhloso akukhona ukuphikisa ingane yakwethu futhi ubufakazi okhuluma ngabo ubufakazi obunamandla kakhulu ngicabanga ukuthi nomubukele ekhaya kukhona amandla akazwayo kungabe kuphungula inkulumo yakho mangase ngithi ngizama ukuthi ngilokhu ngieda kuyona mhlambe umbuzo osankulumo mhlambe futhi ngiphinde ngicacise inkulumo yami ngiphinde ngiqandule usomntwana inkolelo yami ilana ke uyabona kuloNkulunkulu okholelwa kuyena lo wafika ummemeza lapho olwandle ngabe ngathi ngibuka imovie lo nkulunkulu wafika ummemeza lapho olwandle simemeza uNkulunkulu ufana kunjalo uNkulunkulu wangempela engaze ngimfunde eBhayibhelini fike kube lapho mehluko lo engaze ngimfunde eBhayibhelini owami uthi njoba sizingane zakhe wonke umuntu akakholwa
yes akube khona umuntu lapha akakholelwa khona njalo ivangeli engingalithandi ivangeli lokuthi ngiphoqa umuntu ukuthi akakholelwe la ngikholelwa khona ngoba mina khona sengikubonile lokho engikholelwa khona anginakho ukuthi ngikuphoqe ngithi nakho kuyasebenza yes uNkulunkulu ufuna nje thina ezabantu bakhe kube khona la sikholelwa khona ngoba masikholwa sibuyelwa yithemba yebo ekubuyeleni kwethu yithemba uNkulunkulu kumenza ajabule egcineni ngoba siphila lapha emhlabeni yes umuntu onganalo ithemba kaphile emhlabeni engaba khona ngokwesiko nangokwenyama kodwa uma unganalo ithemba ufana nomuntu ontandayo usathana ukuzuzana kalula uma unganalo ithemba kuba njalo futhi uNkulunkulu usifuna sila emhlabeni njengoba ukhanda lomhlaba olukhanda nezulu wasethina sibeka njengabantu abangamele lomhlaba wayekwenza lokho ngenhloso akasifuni singekho lomhlaba yes so kunoma yini ebuyisa ithemba enganeni yakhe uyayijabulela lo uNkulunkulu which means uNkulunkulu akazwani umuntu ongakholwa ekukholweni kwethu kunabantu abakwazi ukuthi bevuke lokukholwa ngama motivational talks yes angiyeni umuntu obamunyakaziswa ama motivational talks asuke emoyeni ingakho ngakukhonza Mzimela ngoba each and every time ukhuluma mase wena wenza isibonelo ngawe ngiyamthanda umuntu okanjalo ngiyakwazi ukulalela kodwa angifuni umuntu ozomotivator angixoxela ukuthi waphaphamelele entabeni yaseKhenana wayebona usibani banehla wavula amanzi angikuzwa ke lokho yabona ngifuna umuntu akhulume ngaye ngoba mayikhuluma ngaye sengifaza inkulumo kwaSomntwana ngoba mayikhuluma ngaye ngiyakwazi ukuthi ngiyibone into akakhuluma ngayo ukuthi uNkulunkulu washintsha into engelutho la wayenza utho ilento akayenza kimi mina ke ngizalwe mhlawumbe ngizalwanga njengoXulu or njengawe mina ngizalwe ubaba noma bengashadile futhi ngiphaphame bengasekho ndawonye noma bengasathathani ubaba ngimaze kancane uma wami naye ngimaze kancane ngokwasheshwa dlule emhlabeni mina ukugcina ukuthengelwe ianda ishopini gogo ibiza kanjani ishopini ngagcina ngo2006 kushona uma impahla ezintsha ukuyigqoka mina ukuthiwa mina nempahla entsha ngagcina ngawo 2006 ukuze mina ngibe nempahla entsha ngayithola ngoba nakusengisebenza ngonyaka ka2011 sengisebenza sekuthiwa mina sengiyakwazi ukuyithengela impahla entsha ukuba ne cellphone ontanga baba nama cellphone befunda isikole mina cellphone ngayigcina okwe Motorola le ngazi ukuthi uround ngayigcina ngawo 2006 kushona uma ngize ngaba ne cellphone kuphela unyaka ka2010 ngenza ugrade 12 leyo cellphone leyo ngangishiyela umunye malume wami okuthi umalume Sithini uyimpahla engangiyigqoka ngangigqoka impahla zika malume wami owayengishiyela enginike nje iskipha seDH ngoba nakho sisaphila anginike ibhloko lakhe ngoba nakho sisaphila benginomzimba wakhe ekube nomzimba bekubalula ukuthi ngikwazi ukugqoka impahla zakhe ngokwale nkulumo le ukufika kwami mina la eGoli angifika ngeGoli ngoba ngithi khona umuntu engize kuyena njengoba ngikhupha eGoli ngize ngizohlala nobani eGoli namhlanje ngumfana waseGoli noma ngilensizwa yaseGoli ngiyinsizwa yaseGoli mina yafika nje eGoli yafika ntanta ukuze ngigcine ngiphelela nakoDube hostel angazi ukuthi ngangiphelele kanjani ukuze ngihlangane noMjikijelo angazi ukuthi ubani wangithatha ngihambisa koMjikijelo ngomthandazo noma ngenkolelo nganginakho ukuthi ngiyafisa ukuthi ngibe yiciko sinomunye umngane wami enginokukhuluma ngayo Focus Toy wayifisa ukuba umculo kaMaskandi uSiphiwe nami ngifisa ukuba yiciko ukuthi anginaso bese ukuba umculo kaMaskandi efisa ukuhlangana noMjikijelo sifunde isikole ethi ngonyaka ozayo ngohlangana noMjikijelo uNkulunkulu wavela wangithatha wangibeka ekameleni eliseduze noMjikijelo angazi kanjani mangivuka ekseni ngiphuma nanga uMjikijelo uhlala la ngibezobadlala iginci isimanga lesi ngathi mangibona ngaqonda kuyena ngathi ubhuti ngihaye inkondlo wathi mithi uyale ngamdonsa ngamfaka endlini angakuyona ngamvulela ibhuku lami lenkondlo ngibuya nalesikoleni ngamfundela kusuka lapho wathi hey ngeke akayizwa leyo nto leyo yenkondlo kunganjani ngiraphe ngoba indlela engangigqoka ngayo abantu babeyitshela ukuthi ngilabafana abagqoka betebhise kanti impahla uhlobo lwempahla engangigqoka zazi inkulu lesitayile engigqoka ngaso abafowethu babegqoka oBrenud igenge sasikhula ekhaya yonke igqoka oBrenud mina kwakungiphoqa ukuthi ngigqoke impahla ngazi ukuthi ngiyatebhisa ngokuba zazivele ziyinkulu isimo amateku omnika engangiwatholile ayifike noma mkhulu wami kwakwamasekeni ayibuye nayo mandiyeni eThekwini ayengamabhuzu ephuma emakhulu ngawagqoka ngawafanisela lezi impahla enganginikwa umalume kwangazi ukuthi ngiyinika akithi ukuthi ngiqala ukuyidweba imizimba indlela engangibuka ngayo oChris Brown ababegqoka ngalendlela engangigcina ngigqoka ngayo kungiphoqa isimo ngagcina ngenela leyo nto kumina ngumfana wasemakhaya umZulu okuyiqiniso kodwa ke la ngifuna ukuya khona ukushintsha kwesimo sempilo yami sishintshe sengitante engahluleka mfokomzimela ekhaya ngikhuliswe ngumNazaretha kukhona isimo lapha esasangithatha sangifaka osindisweni izinto zingahlangana
and mangena kuyona yonke lento lena ngoNkulunkulu wayazi deep down ukuthi angingeni ngoba ngempela ngoba ngikholelwa kulento ngena ngoba ngixaka ukuhlupheka nathi mangiqala ngikholelwa kuNkulunkulu wami wadala mina ngikholelwa kimi ngale nkulumo ethi chaza umntwana ngithi mina ngiyimi khona uNkulunkulu into ayinenhloso ngayo ngase ngiqhelisa zonke lezi zinto ezazenzeka eceleni kwami ezaziziphithiphithi ezazimikhuba ngaqala ke manje ngathi mina uNkulunkulu uyazi engidaleleni ngathatha isandla sami ngaze ngabhala inkondlo lento ngathatha isandla sami ngathi konke uNkulunkulu engidalele khona yonke indlela engihambile uNkulunkulu wayefuna bathisa yona konke engikufisayo kula into akangayifuni uNkulunkulu ukuthi ngale nhlupheko ngigudluke endleleni ufuna ngihambe kule ndlela ngathi mina into engizoyenza emhlabeni angengigudluke kuphila impilo yeqiniso ngizoyiphila impilo yeqiniso kuze kube ukuthi konke engangibekele endleleni kuzofica kuzongithola so ngaleyo ndlela leyo kwangenza ukuthi ngingakwazi ukukholelwa deep down kumuntu okuzothiwa mina uzongitshela indaba zami maqedele umuntu loyo emangitshela indaba zami mase ngithi kufanele ngilaphe nganento mina ukuthi nongabe khona into ongifonelile wathi ukwazi ngikuphuphele namanje ngisamthuka makhona umuntu ongifonela wathi ukwazi ukuphupha usengozini emoto embi ngithi uNkulunkulu uyazi yena uzongibonisa kanjani mase kumele kwenzeke okumele kwenzeke mina angikwazi ukuphila ngokwesaba ngenxa somuntu ongifonelile wangitshela ukuthi kube necommunication efikile ngami yasizakala kanjani le communication wayilethwe kulo muntu ingalethwa ngami yes ingakho noma kukhona ukone ngikwenzile ngicela uxolo kulo wangidalayo ngithi uNkulunkulu ngumuntu namaphutha ngiyawenza amaphutha ngizonile ingane zabantu ngibonile abafuthu uyazi uNkulunkulu inhloso akhona ukubulala ngihluphekile ngisemhlabeni siphila ngokwenyama siyona ingakho ngakholelwa ekutheni mina kunedlozi la kaMzimela ngathwa lizoshaya mina ngoba nakho ngihlukumeza umzimba ingakho ngakholelwa ukuthi ade ngithenga thandana nentombazane mhlawumbe ngayiphula inhliziyo kwathiwa inyembezi zawo ziyongivalela indlela anginazi inyembezi zomuntu eziyongivalela indlela yizwa lonto le so ukukholwa kwethu Mzimela kuyafana kodwa kufika ekutheni la ngikholelwa khona angeke kusebenzele wena njalo noxulu la kholelwa uxulu kuze kube manje Mzimela angimazi ukholelwa kuba mfowethu isikhathi esingezishaya kodwa ngizothanda ukuthi ngipuxule ixulu angikwazi ukuthi ukholelwa kuphi mfowethu no yabona mina mfowethu yabo lethuba ngithole ngifuna ukulisebenzisa kakhulu namhlanje sinendoda eholwa uNkulunkulu ngokwehlukile ehamba isonto iviki neviki ngiyakholwa ukuthi kunjalo mfowethu Mzimela sasa nje bavele okuthi ke into le mina ngiyenyanyayo anginaso isikhathi mina engasichitha ngiyohlala phansi ekubeni amandla wonke akumina yabo mfowethu ngithandile yabona i-energy atunayo ngineshow ukuthi uphushwa kakhulu umoya nethemba neqiniso uNkulunkulu akwenzela lona of which ku right ngempela ungezwa uma ngabe sishaya isifuba nemba mbona siyakhipha wona cha silapha abantu njoba sila mfowethu likhulu kakhulu iqhaso libambile kunomuntu namhlanje kufanele kushintshe sinenkinga kanjena le mfowethu ekuthenini ezinye izinto sizoyiqopholoza kabuhlungu mase kufanele uyikhiphe ngiyacabanga usenkolweni eyikusindiso kahle mase ukhuluma iqiniso engahambisani namadlozi asikubeke nje kanje ukodwa ukuthi ubani wena umfoko kaMzimela okwenza ngokuhlukile mfowethu izwe lakithi lifikile asike sithi wakukhumbula umdali wezulu nomhlaba ekuthenini uthi ukholelwa ekuphambaneni nezinto ezimkhuba njengami nami nje mfowethu mina ngikholelwe ehlozini nje angimfuni uma mbona umuntu othi uzongilapha angimfuni uma ngimbona umuntu mina ongitshela ukuthi njoba desho nje unsele hey wena unamabhadi wabula ngibulawo bani yabo ngoba empilweni umuntu nomuntu ubekelwe yonke into phekwe etafula eright bese kuthi embi kujuluka wena mfowethu ugijima uhamba uyifuna ububi kahle kahle abukho umuntu uyena obuzingelayo sonke la emhlabeni sadala ukuthi kube right uNkulunkulu kwase ebukhanda ngamasibomo ububi ukuthi ngeke abe nesikhathi sokuhlala eza kuwe ezokukhuza ezokushaya ushawe izenzo zakho engenzi kahle so ngalondlela ngifuna ukuthi kunabantu abaconfuse ukukholwa okusinika ukuphila nempilo yabo yokufuna ukusiphatha yokusilawula athi umuntu mina ngikholelwa mina emadlozini amademoni ilezo zinto mfethu kufanele masifeni la esingahambi ngoba ebona nje obuwedwa mfowethu ukhuluma lento ngiyafisa ngathi lento ingaba namandla kaNkulunkulu ifike yakhe isense ebantwini bezwe ukuthi asinayo inkinga nokholo sinenkinga nokugibela phe kwendle yesonto ushaya ihlombo kuba wena uNkulunkulu sonke asimthobele kodwa bese silawulwa yifiso zethu nezidingo zasemakithi awungathi masukholiwe bese uba ngcono ebantwini
kubonakale wena manje sengathi uNkulunkulu uwe sekufanele sithandaze wena no yabo so ke nje mfowethu ilonto ke ngicabanga ukuthi bengifuna mhlambe nami ngithi uyikhanyisa kakhulu ukuthi as much as sikholelwe ehlozini kodwa nami kithi kwahluleka umkhulu nami uzala ubaba futhi ingakho into athi nento efanayo sonke bafowethu umkhulu ke mina kwaluzwa zoluza ngisho imoto tshela isimanga ayithenge wayesebenza ebank umkhulu esigwilo ongasibone ngakithi kwazi wathi uyisekhamnala ngasekhaya ngenxa ukuthi kwakumuzo ophila ngcono ngalesa ikhathi yabo so umkhulu bekuthi mangena ihlobo ubiza inyanga ungena ubusika ubiza inyanga isizini nesizini asithengi impahla zokugqoka kuthengwe imithi yabo kodwa wathi uma ngabe esezodlula emhlabeni wawukhulula mina wami umoya kwakukhola uma kuphele ekhaya inkonzweni yakashembe yabo so mina ngiyiNazaretha cha ngikufihle lokho yabo ngokulandela kodwa hayi ukuthi ngike ngibatshela ngicanga na umnikele ngihamba ngokunikele esontweni yabo ngikholwa nje elithi uNkulunkulu ungidala emhlabeni ngineyami indlela ongiphe yona nami kufanele ngifeze isibonelo emhlabeni njoba kugcwelela amadoda lapha eBhayibhelini abanenhlanhla kona indaba zawo zaqoshwa phansi so nathi njoba sikhuluma la fanele sizethembe bafowethu sizokwakha isizwe ngesikushoyo masibhidlizile icala lokubhidliza lobuzo sandleni sethu njalo angakufani fokamzimela ngiyacela mfowethu sokuvakashela eThekwini ulokhuzana project manager wethu usiphelele uzolenza indlela ukuthi sifike eThekwini yabona inkulumo le idinga 2 hours mfowethu nesihlale phansi mfowethu lenkulumo lena inkulumo engele singasiyithole mfowethu abalaleli ekhaya kumele bekwazi ukuthi umzimela somvakashela eThekwini sobehlele endaweni ethile sixoxa ngoba ngimphethe umfowethu ngoba ongiphethe lokhuzane umvelo wamagwazi mfowamzimela awuvalelise abantu ekhaya ubabeke esithombeni and uphinde futhi ubamotivate ngendlela bamotivate ngakhona masisevala ngenza kwethu ngibonge nje kakhulu emakhaya babukeli abathandi be-podcast sense uNkulunkulu lokubusise njalo ekukhulisile mfowethu ngiyabonga kakhulu ithuba engithe ngalithola kuningi kakhulu mina engakhuluma futhi ngisuke ngingakhulumi yini nami ngithi uNkulunkulu okhuluma kimi bese ngidlulisela ebantwini so angivele ngibonge leli thuba phinde ngisho uma ngabe eseza ngaseThekwini kuyophinde kube mnandi futhi kakhulu kuyofuna mhlawumbe avulele nezingcingo abantu babuze sikwazi ukubaphendula ngoba impendulo kunazo ngiyengithinte kakhulu lezi zothanda ngoba sayihlukumeze kakhulu abantu beyibulala abanye beshaya abanye ngiphathe kabi nomuntu wesilisa osasha umuntu wesifazane osalokho ekhathaza umuntu wesifazane ongasamthandi isona isikhathi esingekho kahle ke kuningi okusonkodlela khuleka bona nje siseThekwini siyabonga kakhulu